Umuntu ushakishwa cyane ku isi mu bisambo ruharwa byayogoje za banki, uwa mbere ni John Rufo. John Rufo, umunyamerika wavutse ku 26 y'ukwezi kwa 11, aranashaje no mu 1954. Yahoze ari umuyobozi w'ibikorwa by'ubucuruzi, aza guhinduka imana y'uburiganya n'ubushukanyi, ubujura n'ubundi bucakura bwibasira za banki zitandukanye n'ibigo by'imari. Uyu mugabo ni kabutindi mu gucucura amabanki n'ibigo by'ubucuruzi. Mu 1998 yahamijwe n'inkiko ibyaha byinshi yakoreye mu kwiba miliyoni 350 z'amadolari y'abanyamerika akuye imbere mu gihugu no hanze yacyo. Mu buryo bumeze nk'amayobera yaciye muri humye ubutabera, aburirwa irengero. Imyaka ibaye 28 ashakishwa, ariko n'ubu yakomeje kuburirwa irengero. Izina rye riri ku rutonde rw'abantu 15 bashakishwa cyane n'urwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwitwa Marshals. Uwo rero asa n'uwibagiranye, ariko abanyarwanda babivuze neza yuko umurozi apfa havuka undi. Umujura ugezweho cyane uyu munsi ni Ibrahim Akla. Ni umugabo w'ubwene gihugu bw'Ububirigi, ariko akomoka muri Maroc. Ari ku rutonde rw'abantu bashakishwa cyane mu Burayi, nyamara ariko aho ari harazwi. Afungiwe muri gereza yo mu murwa mukuru Guinée Conakry. Uburyo afunzwemo nabwo ni amayobera. Yafunzwe azira kwinjira muri iki gihugu akoresheje passport y'impimbano, arakatirwa. Mbere yo kurangiza igifungo cye, yatorotse gereza afatirwa muri Mauritania. Yahawe igihano gishya cyarangiye ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa mbere 2025, ariko ntabwo yigeze arekurwa. Abanyaburayi yacucuye baramusabye, ariko guverinoma ya Mamadi Doumbouya yanze kumutanga. Akiri mu Bubiligi yibye banki zitandukanye arafungwa, gusa akagenda atoroka. Rimwe aratoroka ajya mu Buholandi. Agezeyo yakomeje kwiba, agaba ibitero byinshi no kuri police, kandi nabwo arabacika. Yahise ahungira muri Afurika. Rero niho yashinze umutwe w'amabandi ruharwa, ni nawe wamufashije gutoroka gereza Conakry bwa mbere. Icyo akora nta muntu uzi impamvu atava muri gereza, kandi igihano cyararangiye. Niba murekura azajya he? Mu by'ukuri baracyamufite, cyangwa se nukuzinzika ntabwo agihari. Ibrahim Akla niwe tugiye kuganiraho, ibandi ruharwa rifungiye muri Afurika rishakishwa n'ibihugu byinshi byo mu Burayi. Akla Ibrahim niwe duhaye umwanya muri kiganiro kuri Gentil Gedeon Official. Mu nteruro eshatu umva urugendo rwo gukira: kumenya ko urwaye, umuvuzi wa nyawe, umuti ujyanye n'indwara, no kuguherekeza mu bujyanama. Bitatu bijya nyuma nizo nshingano z'ikigo cya Ingobyi y'Ubuzima Life Care. Abavuzi gakondo babikora kinyamwuga n'ubwitonzi bwinshi. Abari mu mahanga umuti bageraho na DHL, naho mu Rwanda byo ni nk'umunyuzo. Abo ngabo nibo nkurangiye mu kuvura indwara zinyuranye bakoresheje ibimera. Indwara nka hypertension, hepatite, diabete, impyiko na prostate, abagira uburibwe mu nda buvuye ku moko atandukanye y'inzoka kugera kuri amibe. Ingobyi y'Ubuzima Life Care koko bagusubiza ubuzima, banarenga aho ngaho. Bafasha abantu bagira ibibazo by'imyanya y'ibanga, yaba abagabo n'abagore. Abakeka ko bahumanijwe nabo bahabwa imiti nyuma yo gusuzumwa n'ubujyanama. Nta kigoye kirimo. Hamagara kuri 0783 54 42 11. Ingobyi y'Ubuzima Life Care, umuvuzi ugusubiza mu buzima. Raporo yo mu kwezi kwa 4 2026 irimo ibyavuye mu iperereza ryakozwe n'umuryango witwa Organized Crime and Corruption Reporting Project. Aba bavuga yuko uyu mujura Ibrahim Akla bo bita ruharwa ngo yahindutse ikibazo cy'urwego rwa diplomasi, kubera ko hari umunsi yagiye koherezwa mu Burayi, ariko bigagarikwa na Minisitiri w'Ubutabera muri Guinée Conakry ku munota wa nyuma. Nubwo afunzwe, abo mu Bubiligi bavuga yuko ari umuntu watorotse ubutabera, kubera ko atorotse amaze gutangira igifungo cy'imyaka 21 azira uruhererekane rw'ibyaha bitandukanye by'ubujura yakoze bwitwaje intwaro. Ni nako bimeze mu Buholandi, naho arashakishwa kubera ibirego by'ibyaha bifitanye isano n'ubujura bwa zahabu bwakozwe mu buryo bukabije, kugera aho bwageze ku rwego rwo kwirukankana na police mu muhanda rwagati no kurasana inzego z'umutekano ku karubanda. Ageze muri Afurika, Akla yabanje gufungirwa muri Guinea azira icyaha cyo gukoresha passport mpimbano. Iyo raporo ivuga yuko ku byo passport atari yahawe igihano kinini kubera yuko ari n'umunyamahanga, ariko ngo byaje gukomera ubwo atorokaga gereza igihano kitarangiye. Yarongeye arafatwa ashyirwa muri gereza nkuru ya Conakry, aho yagombaga kurekurwa mu kwezi kwa mbere 2025. Kugera uyu munsi ntabwo arasohokamo nyuma y'umwaka wose
unarenga ahubwo igihano cye kirangiye. Ubusanzwe Guinea Conakry nta masezerano ifitanye n'Ububiligi cyangwa Ubuholandi ajyanye no guhererekanya abakekwaho ibyaha cyangwa se abashakishwa n'inzego z'ubutabera. Icyakora amategeko ya Guinea Conakry yemerera ubuyobozi kuba bwakubahiriza ubusabe bw'ibihugu runaka mu gihe bibaye ngombwa. Abategetsi ba Guinea banze kugira ikintu bavuga kuri ubu busabe bw'Ubuholandi n'Ububiligi kandi ntibasobanura n'impamvu ACLAR agifunze. Umunyamategeko wa ACLAR witwa Mori Doumbouya nawe ntabwo azi ibiri kuba ku mukiriya we. Mu kiganiro ati Ibrahim afunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, aracyari muri gereza nkuru. Uyu munyamategeko yaganiraga n'itangazamakuru rimusanze mu biro bye biri inyuma ya gereza nkuru. Ni gereza yuzuyemo imfungwa zirenze ubushobozi bwayo. Ababikurikira bose bazi neza inkuru y'ubucucike bwo muri iyi gereza nkuru ya Conakry aho ACLAR afungiye. Doumbouya wa munyamategeko yavuze yuko umukiriya we yabaye ingwate y'ubutabera bubi bwo muri Guinea. Inyandiko z'inkiko za Guinea zageze ku bakozi b'umuryango ushinzwe kurwanya ruswa ndetse n'ubujura, zemeza yuko ACLAR yarangije igihano cye. Kugira ngo rero abo bakozi bamenye ahantu ACLAR afungiye, bavuganye n'abantu batatu muri Guinea, barimo n'umwe ukora mu rwego rw'amategeko, abashinzwe umutekano n'abashinzwe amagereza. Bose bavuze yuko batifuza yuko amazina yabo amenyekana kubera ko batemerewe kuvugana n'itangazamakuru. Nyuma yo gusuzuma ikibazo cya ACLAR, Charles de Bruges mu kigo cy'ubushakashatsi cya Clinique d'Ayel kirirahe mu Buholandi bavuga yuko ACLAR asa n'uwafatiwe mu kibazo rwagati cya diplomasi kandi ko gikomeye. ACLAR yafatiwe hagati y'amazi n'umuriro. De Bruges niwe uyobora gahunda y'icyo kigo gishinzwe ibya Afurika y'Uburengerazuba n'akarere ka Sahel. Ati nk'uko amategeko ya Guinea abiteganya, ACLAR yagombaga kuba yararekuwe. Yongeraho yuko Guinea iramutse imurekuwe ntimwohereze mu Burayi byakurura ibibazo hagati ya Guinea n'Ubuholandi n'Ububiligi. Mu gusubiza kuri ibi bibazo rero, umuvugizi w'ibiro bya minisitiri w'ubutabera mu Bubiligi yavuze yuko umubano hagati y'Ububiligi na Guinea utemerera Ububiligi gushyiraho amasezerano yo kohererezanya abagororwa. Ati duhabwa amakuru ajyanye n'aho ikibazo cya ACLAR kigeze binyuze muri ambasade yacu i Conakry. Nubwo ACLAR afite imyaka 30 gusa, amaze gukora ibikorwa byinshi bikomeye n'ubugizi bwa nabi utakekera imyaka ye. Mu kwezi kwa gatatu 2020 yatorotse gereza ya Saint-Gilles aho yari ategereje kuburanishwa ku byaha birimo ubujura bukomeye bwitwaje intwaro, gukoresha inyandiko mpimbano, ubujura no kuba mu itsinda ry'abagizi ba nabi. Byose byaje kumuviramo ibihano byinshi birimo n'imyaka 21 y'igifungo yakatiwe. Gereza ya Saint-Gilles iri Buruseli mu Bubiligi. Kuva yakubakwa mu kinyejana cya 19 izwiho kuba ahantu imfungwa idashobora gutoroka byoroshye. Yatangiye gukoreshwa mu 1884 kandi izwi cyane cyane kubera imiterere yayo ya kera n'inyubako ziteye nk'inyenyeri. Yakoreshwaga ahantu hafi ya hose habaga amagereza mu Burayi. Izwiho kuba icucitse cyane, ikakira imfungwa zirenze ubushobozi bwayo. Abahafungiye benshi babaho mu buzima butubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. N'ahantu habi hakoreshejwe cyane mu bihe by'intambara no mu bya politiki ikomeye mu Bubiligi. Hejuru y'ibyo byose hari umutekano ukomeye n'izindi ngamba zo kwirinda ko hari imfungwa ishobora gutoroka. Nubwo yubatswe mu kinyejana cya 19, uburyo icungirwa umutekano bwabyo byagiye bivugururwa kenshi kugira ngo ijyane n'ibihe. Uburinzi bwayo bushingiye cyane ku ihuriro ry'inyubako zifunze neza, abakozi benshi bashinzwe umutekano n'uburyo bwinshi bukomatanije bwo kugenzura imigendere y'abantu bose binjira n'abasohoka aha muri izi nyubako. Ku mfungwa ishaka gutoroka hari ibyiciro byinshi by'uburinzi igomba guhangana nabyo ku buryo bisa naho bitashoboka. Hari imiryango igenzurwa ku buryo bukomeye aho buri muntu wese uhinjira agomba kugenzurwa n'abashinzwe umutekano bagenzura uburinzi ubwabo, abakozi rusange cyangwa se abashyitsi. Imfungwa nazo zikagira ibice zigomba kubamo kandi bitegera ahantu ha rusange. Kugenda hagati y'ibyo bice nabyo bikorwa ariko hari ubugenzuzi, bituma kugenda mu buryo butakurikiza amabwiriza y'imbere mu gihodi ari ibintu byagorana. Nanone iyi gereza ikoresha uburyo bw'igenzura rihoraho burimo kamera zicunga buri ntambwe yose umuntu ateye kandi mu bice byose by'inyubako. Izi systeme zifasha abashinzwe umutekano gukurikirana icyarimwe ibibera mu bice bitandukanye, bikagabanya amahirwe cyangwa se icyabaho gisa no gutoroka cyangwa kutagenzura imyitwarire y'abagororwa. Uretse ibyo, abarinzi barahahora igihe cyose, bakorera mu matsinda kandi bagakurikiza amategeko akomeye agenga uburinzi bw'iyo gereza. Nk'uko twabivuze, gereza ya Saint-Gilles ifite igishushanyo cya kera cyakoreshwaga mu magereza menshi yo mu kinyejana cya 19, aho imihanda y'imbere muri gereza igabanwamo ibice byinshi bitandukanye biganisha ku cyumba nyamukuru cy'ubugenzuzi. Iyo miterere ihuzwa n'ubugenzuzi buhoraho n'inkuta zubakishijwe ibikoresho bikomeye
bigatuma kuyivamo mu buryo bwo gutoroka yewe n'ibintu bigoye. Ku rundi ruhande hari n'ingamba zidasanzwe zijyanye no gucunga imyitwarire y'imfungwa ubwazo. Imfungwa zigenzurwa uko zikora ibikorwa bya buri munsi, harimo nk'igihe cyo kurya, gukora isuku, siporo ndetse no gusurwa. Ibi byose bikorwa mu buryo butuma buri muntu wese aba ari no mu igenzura ry'abashinzwe umutekano igihe cyose, bityo bigabanya ibyago by'imvururu cyangwa se gutoroka kw'abagororwa. Muri Canada abantu benshi barakora ngo bubake ubuzima bw'ejo hazaza kandi bwiza, gusa bake muri abo nibo usanga bateganyiriza izabukuru. Mu gihe bahuye n'impinduka z'ubuzima, impanuka zitunguranye, kubura akazi, indwara zidakira n'ibindi, usanga bigorana cyane. Uretse n'ibyo se ahubwo ufite umwana ufite ubumuga, autisme cyangwa umubyeyi ukuze uri muri Canada wifuza kuzayerekeza mu cyubahiro utagombye kujya kunyura kuri GoFundMe ngo umwohereze mu Rwanda, wasanga disoye waragize n'ibyago ukabwirwa ko urwaye indwara zikomeye nka kanseri, crise cardiaque, Alzheimer n'izindi. Umva inkuru nziza nkuzaniye. Bouclier familial ni abantu beza barenze ubucuruzi, bita ku bumuntu n'ubuzima. Ibi ntabwo ari scam, ni amahirwe guverinoma ya Canada yatanze ku bantu bari muri Canada mu kunganira imiryango mu by'ubuzima n'amashuri y'abana kugera no muri kaminuza. Tekereza noneho akazi kawe gahagaze, cyangwa se kuwo mwashakanye kandi ari utunze urugo. Wari uzi ko iyo wagiriye impanuka mu kazi warizigamye, umukoresha akagukuriraho ibyo yaguhaga kandi utarakira, bwa bwishingizi wafashe mbere muri Bouclier familiale buhita bukugoboka. Ikorana n'ibigo by'imari n'iby'ubwishingizi kandi ikaguhuza nabyo muri urwo rugendo. Hamagara cyangwa se wandikire kuri WhatsApp Bouclier familiale kuri uteranya 181931 baraguha inama, banakurikirane niba hawe service wifuza byose ku buntu. Munsi y'iyi video urasanga link igufasha gufata rendez-vous muri Bouclier familiale. Ibyo tuvuze hamwe n'ibindi byagizwe ibanga kubera impamvu z'umutekano ntibyabujije Ibrahima Clare gutoroka. Akimara kubaca muri humye, yagize uruhare mu gitero cyagabwe ku modoka itwara ibyuma bikoze mu mabuye y'agaciro ya Amsterdam mu Buholandi. Uko yavuye mu Bubiligi akagera mu Buholandi n'indi nkuru yihariye. Abandi bagabo 7 bagize uruhare muri ubwo bujura barafashwe, baranaburanishwa ndetse barakatirwa, ariko Clare we yararezwe ntiyagaragara imbere y'urukiko, nta muntu wamuburanishije. Amatangazo y'inzego z'ubutabera mu Buholandi n'ay'ubushinjacyaha yasobanuye ko ubwo bujura bwagenze n'ibyakurikiyeho. Raporo y'ubushinjacyaha ivuga yuko abagabo 8 barimo Clare bagabye igitero ku kigo cya Schonedel Metal gikora kandi gicuruza ibyuma by'agaciro. Icyo ngicyo kiri mu majyaruguru y'umurwa mukuru Amsterdam. Icyo gitero cyakozwe mu kwezi kwa 5 2021. Bategereje ku muryango kugeza ubwo imodoka nshya yari izanye ibyo bicuruzwa ihagera. Abo bajura bari bayitegereje, bari mu modoka zabo 2, imwe y'ubwoko bwa Audi naho indi ari y'ubwoko bwa Porsche Cayenne. Binjiye mu bubiko bakoresheje imwe mu modoka zabo nk'igikoresho cyo kumena urugi. Bari bitwaje imbunda zikoresha amasasu menshi kandi bambaye ibintu bipfuka mu maso, maske. Bageze imbere baboshye abakozi muri icyo kigo bose bakoresheje imigozi, nuko bapakira zahabu n'ibindi byuma by'agaciro bifite agaciro kagera kuri miliyoni 13 z'amadolari y'abanyamerika. Babishyira mu modoka zabo, ubundi baburirwa irengero. Mu minota mike imodoka za police zarabakurikiranye mu muvuduko mwinshi, bakanyuzamo bakanarasana, bakarasa imodoka za police zabakurikiraga. Abakekwaho ibyaha bamwe bagotewe mu rwuri rw'inka mu gace gatuwe n'abantu bake, aho umwe yanarashwe arapfa. Police yataye muri yombi bari basigaye 6. Imodoka yari itwaye Clare n'undi muntu umwe yahindukiye bwangu ijya mu kindi cyerekezo batoroka. Ubwo Clare yari yatorokanye imodoka itwaye ibintu bifite agaciro ka miliyoni 4.7 z'amadolari nk'uko byatangajwe n'urukiko rwa Amsterdam. Kugera ubu ngubu ibyo yatorokanye ntibyabonetse. Kuva uwo munsi Clare ntiyongeye kugaragara ahantu ariho hose mu mezi menshi yakurikiyeho. Inzego z'iperereza zamuhigiye hasi kubura hejuru mu Buholandi no mu Bubiligi, ariko baramubura. Bashyiraho impapuro zo kumuta muri yombi, ndetse impapuro zenguruka ibihugu byose byo mu Burayi ntibamucira iryera. Clare yongeye kugaragara nyuma y'umwaka n'igice, ari kure cyane yaho yakoreye icyaha. Yagaragaye muri Afurika y'Uburengerazuba. Polisi y'Ububiligi yavuze yuko byafashwe nk'intsinzi y'ubufatanye mpuzamahanga bukora neza. Habayeho kumukurikirana kugera ubwo bamusanze muri Repubulika ya Guinea, ari naho yafatiwe. Mu ibaruwa yandikiye umushinjacyaha mukuru wa Guinea iminsi 7 nyuma y'uko afashwe, wari minisitiri w'ubutabera muri Guinea Conakry icyo gihe, Alphonse Charles Wright, yasobanuye yuko Clare yinjiye muri Guinea Conakry ku ya 22 y'ukwezi kwa 9 2022. Baranditse bati, ku
kugira ngo ahishe umwirondoro we yabonye ibyangombwa by'ubutegetsi mu buryo bw'uburiganya, cyane cyane pasiporo ya Repubulika ya Guinea. Nyuma yo gufatwa kwe, polisi y'Ubuholandi yasohoye itangazo ivuga ko inzego z'ubuyobozi ziri kuvugana cyane n'abo muri Guinea kugira ngo hategurwe ukuntu Akrare yasubizwa mu Bubiligi aho yakoreye ibyaha n'aho yabaye. Nyuma y'imyaka irenga 3, ubusabe bwo kumwohereza mu Bubiligi buracyategerejwe mu gihe Akrare afungiye Conakry. Mu Bubiligi ho, urukiko rw'ubujurire bwa Amsterdam rwahamije ibyaha abagabo 7 mu mwaka ushize, bakatirwa igifungo kiri hagati y'imyaka 9 na 15 kubera kwiba imodoka yatwaraga ibyuma by'agaciro. Urukiko rwa Amsterdam rwasobanuye ubwo bujura nk'ubwaranzwe n'ubugome bukabije n'ihohotera rirengeje urugero. Akrare aracyarwa ibyaha byinshi mu Buholandi bifitanye isano n'ubwo bujura, harimo ubujura no kugerageza kwica abapolisi ku bushake, kandi ibyo ngibyo byongera uburemere bw'icyaha. Muri raporo handitse yuko hakoreshwa amasasu menshi y'intwaro zikora mu buryo burimo no kwikoresha automatic guns. Mu byaha Akrare aregwa harimo gutwika ibintu no kwangiza imitungo. Ikindi cyakomeje kuba amayobera ni icyemezo cya Guinea cyo kutohereza Akrare mu mahanga aho yakoreye ibyaha. Minisiteri z'ubutabera n'ububanyi n'amahanga za Guinea ntizasubije ibibazo byabujijwe ku busabe bw'Ububiligi n'Ubuholandi. Dobrigine wo mu kigo cya Kringel yavuze yuko kohereza abanyabyaha mu mahanga bigorana niyo haba hari amasezerano. Ati ni ikibazo gikomeye. Yerekanye ko Ubuholandi nabwo butabashije kumvisha Sierra Leone kohereza Jose Lejinker, umwe mu bacuruzi bakomeye cyane ba cocaine uri ku rutonde rw'abashakishwa na polisi yo mu Burayi. Uyu mugabo yakatiwe n'urukiko rwa Rotterdam adahari, ahabwa igifungo cy'imyaka 24 azira ubucuruzi bwa cocaine ku rugero rukabije, ngo ni icuruzwa ryakurewe n'icwa ry'abantu kimwe no kugira uruhare mu bujura bwakozwe harimo n'urugomo rukabije. Kuba Akrare ataroherezwa mu bihugu yakoreyemo ibyaha kandi akaba afunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko kubera ko igihano cyarangiye, nabyo ntibisobanutse neza. Hari abatekereza yuko kubera ubujura yakoze yaba araganira n'inzego zimwe na zimwe muri Guinea Conakry kugira ngo yigumire muri gereza ntazoherezwe mu bihugu bimushakisha, cyane ko nk'umunyamafaranga kandi w'umunyamahanga birashoboka cyane ko muri gereza afunzwe neza, ahubwo akaba arimo apanga gahunda y'ahantu azasohoka ahita yerekezwa. Reka tubashimire, mugire ibihe byiza, ibiganiro byacu birakomeza. Umunsi w'ibirori uregereje, ibintu byose biri ku murongo, gusa hasigaye ikintu kimwe gusa: umwambaro wawe ukeye kandi ukunyuze n'uwabaza guherekeza. Inshuti zawe nazo zirakubaza ahantu zakuri cyangwa cya danje kubera ko zirakwemera uri indorerwamo yabo. Rekeraho rero kwirirwa ubaza umuhisi n'umugenzi ngo nakurangira aho wakura costume nziza, amashati n'inkweto cyangwa indi myenda ukeneye. Dore urutoki rwanjye ndagutungira Golden Fashion, niwe mufatanyabikorwa wawe mu kwambara neza, yaba imyenda n'inkweto by'ibirori, ibyo kwambara mu kazi, ibyo muri weekend, yewe na bamwe bakenera imyenda n'inkweto byo kujya kuri terre mu kazi. Nababwira iki? Karibu muri Golden Fashion wihitiremo ibikunogeye. Dukorera mu nyubako ya Tedemir mu ruhande rwo hepfo imbere yo kwandamage. Urabona icyapa cyacu kinini cya Golden Fashion, cyangwa uduhamagare kuri 0788 35 91 85 cyangwa kuri 0788 200 53. Karibu muri Golden Fashion.